Ir-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma għan-negozji jidħol fis-seħħ minn Marzu tas-sena d-dieħla. Iżda b'moħħhom mistrieħ li l-Gvern se jżomm kelmtu kif għamel mal-familji, in-negozji diġa bdew jippjanaw se jagħmlu wara r-roħs. Fost dawn hemm il-lukandiera li sal-lum għadhom jilmentaw li l-kont tad-dawl huwa wieħed mill-akbar piżijiet tagħhom. Jitkellem dwar dan il-lukandir kienet Żammi ta' Bona. Il-traħħis tal-kontijiet tad-dawl huwa tajjeb għall-lukandir għax it's one of the main expenses. L-effett se jkun wieħed pożittiv u dan mhux fuq id-dħul tagħhom biss. Fl-aħħar mill-aħħar b'dak is-saving aħna nistgħu nerġgħu reinvesting an amount of that money into employing more people, ġifieri the multiplier effect will be greater. You know, we can open more employees to give a better service to our clients that are here. Saħansitra jgħid li din l-istabilità fit-tul tiffaċilita l-pjanijiet għat-tkabbir tal-lukandi tagħhom. Iva. Investu anki fiktar kmamar palissa din fid-diskussjonijiet mal-bord biex nagħmlu iktar kmamar, all right, fil-Foster u anki fil-Fajsta. U daw l-affarijiet, they are all positive things that will make the businessman invest more into his product at the end of the day, into employees, into the multiplier effect, into more rooms, and accommodating more tourists and having a better service.